uvek je sada, uvek je sadašnji trenutak i ne postoji nijedno drugo vreme. I kad bismo mi recimo imali vremensku mašinu i odemo na primjer u 5. vek ili odemo u 27. vek, uvek smo bili u sadašnjosti tog veka. Znači, u 15. veku u sada, u 25. veku u sada i sada u sada. Počeli smo ovu emisiju u sada, u sadašnjosti, sve vreme je sadašnjost, završit ćemo je takođe u sadašnjosti. Iz toga sledi u stvari nova etarska fizika i rezonantna tehnologija zasnovana na shvatanju vremena kao glavnog, osnovnog i najopštijeg zakona kompletnog fizičkog sveta. To je ono što mi radimo u smislu ostvarivanja algoritma teslijanske civilizacije. Znači, beskonačna energija, prenos kompletnog ljudskog rada na veštačku inteligenciju sa algoritmima koji